chibai vek ule voin hi July ni riat sangni le somni pani zirtom ni nia sipai somli pakua thi thu hianin bulhan tan taila Sian State Shimlam le Karen ni State in Rina firfiak sipai kem chu Karen ni tangrual polin an baya sipai somli pakua ayatlem lo thi in tangrual polama po som pakhatan thi Sian State Shimlam phe khong township le Karen ni township loiko le dimoso township chung om firfiak sipai kem chu Karen ni tangrual polin July ni li le ni rukhanan beirona sipai officer telin mi somli pakua ayatlem lawan thia Karen ni tangrual polama po mi som pakhatan thi thu Karen ni National Defence Force KNDF 10 voin khan thu chuan siam July ni li khan phe khong township luipata kem le SWPA kem te chu Karen ni Army AA te KNDF te phe khong PDF te Mobe PDF te le SSRY tangkop tenan beirona firfiak sipai somli an thia chumi nu chuan military council lamin thei to pa beilel vele in laipui le force an nga boka wangin Karen ni tangrual polama mi som pakhatan thi thu hria tani July ni ruk jing da ruk po khan loiko township lopita khubula sipai longchol na kem chu KA le KNDF tenan baya sipai officer reng kai pakhan na ka fuina thia chumi nu lok chuan firfiak lamin helicopter mangin voi som pakhat jet fighter mangin voi kuwa anon bo zui ta ka wangin chomhadar som pakhat vel khan Karen ni tangrual pol lam chu anin saseng le thei thu KNDF tenan soya chu sipai ho longchol na kem na beilaya loiko township mel lina amatit ke matanga tanpui turakal sipai ta chu sola se le lokathu kho inkara KNDF ten lambunin nai chil takinan loka pa sipai panga thi in pali in hliaman tuara firfiak sipai lam hian sola se khuwa tol sungmi pakhat chu chan lewang om loviran ka plum ti ria tani chu tiang bokin July ni ruk chhun khan ngwe town base LIB zalile somni pasari bula outpost pakhat chu KNDF tenan baya sipai pathum thi in liam tuar pon oma bola khele yuatit inkar kong punchang leibula sipai check gate po KNDF ten rin lo takin minit somthum chung velan ka pa sipai lama hliaman omnuala rin omthu KNDF ten antu chu antar lang tel bokani matupi khin u miain kalele dipeyina te sipai somni pahnian thi Chin State matupi township online khuwa July ni sari jingda rukvel khan firfiak sipai le local defence force te matupi CDF CNA le CDF zautung tangkop tenen in kapa sipai pahni thi in parukin hliaman tuar thu CDF matupi tenena tanga hria tani tin Sagai region Swebu district Khin U township Swebu le Michina in Karkung puya July ni sari jingdar ya le mini somni vel khan PDF 10 sipai motor pahni len mainin an baya LDF te hian mun biru tangan ka boka wangin sipai paruk thi in panga in hliaman tuar thu LDF ten hena tanga hria tani tin Magoya region Miang township Suwin khuwa yua u tempula in khuar firfiak sipai ta chu RDF Regional Defence Force Paule LPDF tangkop 10 July ni ruk chhomadar som le ni somli pakwa vel khan 60 mm 80 mm le 120 mm te in voi somruk chuang an ka pa sipai lam hi thi omnual ma se azat chi an lafin fia thailo thu LDF ten hena tanga hria tani tin Sagai region Kalimio thanglam tang phila kong puile wonthan aya kong kilbula force somnga vela ke kal sipai te patrolling nei chu kale PDF landmine force 10 July ni sari chun dar som pani vel khan an kamsa bomte ti puakinan baya sipai pani amuna thingalin sipai officer pakhat telin mi paruk ayatlem lovin liamna takan tur thu kale PDF te hena tanga hria tani he firfiak sipai te hian tang phila venga tanga chen sikta kong dung zo in motor le bike kan kal nuwa kian kal chunjom le lai takin bomba bain to ka sipai te hian anbul hnai vel an tong pong ka nuwa veng chung mi pui te chu silaya tin chungin kong dunga bom kam te thian fai turin human silatan an mana veng chunga cheng mi pakhat pon man thu hria tani tin Sagai region dipein khopuya July ni ruk zan daruk le chan ve vel khan force somli vel operation nei sipai te chu dipein khopuya tanga mel ni vel hla medele oba kho inkara DPRA te bumo saya polte FRF polte Swebu district battalion so pani na le Galaxy Force DPin LDF tangkop tenan lauka pa sipai so panian thi thu hria tani DRPA lama sipai pakhatina soidan chuan uichau sipai ruang te an la ron thiar lo kan hmu dan chuan ruang paru ko oma
liam tor pon tam mai tinan soi bokani miang le yeza jo township in rina a in kana chuakin sipai somni ai tlem lawan thia wangin helicopter ina ka puya matupia sipai pathum thi in gango a po sipai motor pahni an bom chia July ni ruk jing dar saril achan vevel khan sangai ni jen miang township le magwere jen yeza jo township in rina a firfiak sipai tele local defense force te in kapin sipai lama mi somni ai tlem lawan thia chu in kana chu hudar kar ni vela rei ni in firfiak sipai lamin helicopter po in kap ma se LDF lam hi tum ahliam omlovin sipai lam zo khian nung tol thu melat PDF Minchian district 10 thu chuan siama military council bai tu te hi Minchian district battalion khat ni thumna te nathwachi area venghum tupol te miang special defense force te miang township a khosang sang LDF tele yele chun Phoenix alliance force tang captain ni ti ria tani chutiang bokin chin state matupi township ren khan khwale enmi line kho inkara juni ruk jing dar kwale me so panga tanga dar som thlengin CDF matupi tele firfiak sipai te in kapin sipai pathuman thi thu CDF matupi ten thu chuan siam juni somni pariat ni khan firfiak sipai te hi lailan pi khuwa tanga matupi lama ke nan kala chumi nu July ni ruka anin ka nu chuan firfiak sipai te hi ren khen khu an luta mi pui chena inan hal sia thu sia tani tin magweri jen Kango township yesin kholama operation nei sipai motor injury ta chu July ni ruk jing dar kuavel khan magwe LDF le Gango PDF 10 len mine nan lo baya sipai motor pani chu acha som ne hlea thi po thanem takan om thai thu Gango PDF 10 an soi dan chuan yesin kholama patrolling nei sipai ta hi tangkhran spy camp a zanan riaka chuan mi okhran lama fo tak pakhat le light tak pakhatin an phur phai le a an let le lam chu piusothi pol tele security pol tena an coach sipai motor pani chu magwe LDF le Gango PDF battalion khanna tang captain len mine nan lo baya fo tak le light tak hi cha som veka thi le hliam za te ro kan la fin fia thei ri lo tiran soyani miawari le wo le inkar kong puya firfiak sipai le BGF tang koptele kopra operation te in kapin sipai officer telin sipai panga ai tlem lawan thia ral thuam kho mani Karen state miawari chimlam miawari le wo le inkar kong puya July ni sari ni khan firfiak sipai IB somli pali hnuaya LIB zani le pasari LIB pariat LIB zani le pali LIB pakua LIB zale pani le an hnuaya bomo taya kai suai BGF tenen force zavela operation nei ta chu phalu le phalu chi area te infin khomin miawari le wo le inkar kong pui zo in ramri pela kalantum chu tong that kwenti muran thlen la in kopra operation tenen in kapa in July ni riat jing dar kovel khan sipai captain pakhat le medicine doctor pakhat telin ruang pani ba ka liam tor thanim takan om thu cobra operation 10 thu chuan siam firfiak sipai thi belzat le hliam za thi in dauna kalpui me kala ni awangin finfia thaila ni lova firfiak teral thuam MA1 pakhat MA1 silaimu 5.56 zalile somsari panga MA1 magazine pali bom pakhat le manrothan khatte kho mania Cobra operation lamhi tuma hliaman amlo ti sia tani palea sipai le PDF te in kana sipai palian thi sagan region pale kho pui chimlam me tong khubula sipai le PDF tangrual polten in kapa firfiak sipai palian thi thu black pico gorilla poliran soi July ni sari jing lamdar ko vela tangin military council sipai tele PDF tangrual polten ka zo nuwa sipai lamin khuan hal ngala chene in zavelan halsia thu sia tani black peacock gorilla pola sipai pakhat chuan military council sipai tele PDF tangrual polte chu nimin lama nileng in an kapa me tong khuwa mi puida chu zan po chin tir lovinan in kap tona miai township chung pale township le PDF tangrual polten nia an in lu chok ani bera atuk jing lama chuan military council 10 muai tong khuwa le abula min kholui chon hala in zavela kang siani tina soi tuna chuan khochung mi zonzon tlan chuak veka military council sipai ta chu khochunga anin kulmek bokani phakan township police officer pakhat telin police pasari anral thuam tenen KIA le PDF tangrual polin an man Kachin state phakan township chunga police officer pakhat telin police mi pasari ta chu anral thuam nena KIA le PDF polin July ni sari chomalamdar som pakhat vel khan phakan le nanian inkaran man thu ria tani
PDF lam chuan phakan police ten nia silai palia tel akim changchu kan la soi theilo phakan le nan ya inkara kan mana chomalam dar som pakhat vela ni tinan soi chung phakan township police pasari ta chu kamai khuwa tanga phakan township kota kaltum te ni in konglakan lo man ta ni military council sergeant pakhat chu PDF MC KCDF Polin an man military council hnuai thok division sergeant pakhat chu manani thu mit chele chun chang mi puive hum to Pol MC KCDF te hen atanga sia tani July ni sari jinglam khan Magweri jen chunga PDF control area chunga sipai Pol hawan lu thu sia tania chu thu hiat bo zui ngalin Middle Region Command Headquarters lam hnuaya division sergeant Zomio Luena private number 762992 ani thu sia tani MCKCDF News and Information How to GT chuan Military Council sipai sergeant pakhat civil dress in bel chu kan omna lampana ron kal thu kan thia kan manzuya ani chu kan hreng zui bokani ti in Mizima media hila chu sergeant sipai chu a thlenna battalion sai khawa tanga a omna nget lana sawazi lampana kallai manania ane na tangin thuthan khat hriat ni ma se mi puilam hriat tir tumala ni ri lo jun niriat ni po khan sai phiu township thaba ko khobola sipai kem chu PDF sai phiu marlama omtele met che chun chang PDF Polin an baya sipai soman thi thu le inbiak na khol pakhatan lak sak thu ria tani tinjawin choi telin man tok mi paruk te chu SSPP lamin mo phurnan lak tur thuan soi film star le model ni bok tinjawin choi telin mi paruk te chu July ni ruk tlai lam khan State chimlam le marlam in rina military council check gate pakhat bula manan nia State Progressive Party State Army SSPP le SSA somna angin State chimlam mainso township chunga haipa tui kho tha le chueti township wam hai mun hason na documentary lak zo a holam chu manan tok zuya tinjawin choi chu control area SSPP inan roi angin tual chung hason na tarlan na video shooting nei zo a ho na lama manania wangin SSPP chuan mo phurna lak tur thu SSPP thupong tu bohmu sangphung hana chuan Mizima ashilani ani chuan kanram hason na video la tura somania hei hi thil sang lo top turania amo chu kan phurang achung te po sia tir kan du ani tina soi tinjawin choi manani in abial pale makeup artist tuai paruk po IB regional office thonan nia suazalan ni thainan SSPP chuan an biak sakmeka July nilia tinjawin choi sipai uniform ha in nei namhuna telna thalak chu social media lama darna salhea SSPP lam chuan video lakna lam thilani thu inan soi fi ani then khat chuan tinjawin choi man chungchanga ennik ral thum keng pol nena inzomna nei wanga manani ringan oma mas SSPP colonel saimphong ha na chuan entirnan kaini po sipai military council nen kan in berang thowa chutianga ni wang chuan sipai te chu tan ina kan khungvek mai donim ni tina soya SSPP le military council sipai te inkara tun hna hian sipai lamin SSPP sipai kem then khat chu an son hlatira tangin boruak atang dewa inkana po chuak mai theidin huna om rengani Su-30 jet fighter khaldan Russian pilot pali inan zirtira Mobi Airbase headquarters chu operation command hun poimo bera da ani to don lo firfiak military council lamin Russia hne tanga lei Russia siam Su-30 SME jet fighter ta chu kumin march thla khan Myanmar ram chunga thlenani to a tuna hian Russian jet fighter pilot pali ten Myanmar Airbase om officer te chu akhaldan le ahman dan velan zirtir mek thu ria tani Air Force source pakhat chuan Russian pilot pali ta chu March thla le April thachungin anron thlenghloma anron thlentira tanga an omna chu Mandalay tara ulama nia chumi hnu chuan Mobi le Nepiro te chu atul dana zerin kaltura ruwa manani an kalzo vele Mandalay lama an chol le ri thina pilot hlir palian oma bom thlakna a pon zuya tuna Russian pilot ten an zirtirte Air Force officer te chu colonel rank kai do vekan nia an zirtirna a chuan ataka bom thlak te pot telani tinan soi July ni khat khan Nepido airport a Russian jet pakhataron thlenga chu thlona rualin Air Force le leilama sipai te ta na man tur bungrua te thleng boka chu thlona chu July ni thum khan Nepido airport atanga thlo chhuale thu ria tani tunma tanga air strike neina tan
Mobi Air Force Headquarters chu mun pui bera na yania airbase mun danga thokte chu Mobi Airbase a in thla kwala thlotir chinani ma se tun hnaya chanchin put chuaka tammai ba ka June ni somni pariat zanlama Mobi Airbase thlona dana hmuna bom hial kamalo ni ta ka chuan Mobi Airbase Headquarters chu Operation Command ne na hmun pui bera da tolova airbase hmun dang pakhat jok man tumna ro man megani thu riatani Mobi Airbase source pakhat chuan June ni somni pariat zanlama bom lian chi kam chu puak lo ma se ate chi zoka puaka thlona fu thu riatani YAK 130 jet fighter fu ti riatania chu thil chu tun thengala boy puyani khetel media bom kam tu ber interview ani ta ka chuan a boy zual zelani tina soi Miaya PDF camp pakhat le ral thuam siamna bungrua te ti chiatania tran puyan mamo thu riatani Mogweri gen Miao township chimlama mipui sipai PDF poll pakhat nanta meyakha poll camp chu July ninga khan firfiak sipai ten operation nairan ti chiat saka ral thuam siamna hmun le manrua ten hal chiat sak vek thu PDF source in soya PDF source chuan thil ti chiat zongjong hluna chu cheng nuai somnga vel hu ani Oto silai reta san tolu tuka wangin tun thlengin tual cher silai kan lamhanga kan la siam reng bokani tina soi tuna chuan nan ta me yakha kem chu sonani dona tan puinan mamo hle thu le anral thuam siam na man ruate ti chia sakani ta ka wangin silai ai ma a bom le ral thuam lian lai puilam siam chu an tum thu ria tani India mi pani tha ani nuwa Myanmar le India ram ri kharani Myanmar ram chunga leng lut India ram mi pani te ram ria than ni wangin mi pui lut chuak tele ram ri sum don na konga har sanna thlen thu tamutual chung mi tenan soya India mi Tamil nam pani te chu July ninga chun khan tamutang sipa piu so thi polin ka hlum nuwa India ram Manipur state chunga district deputy commissioner in emergency puang ngala thilpoi mole rik rum thila lo chuan India mi te chu Myanmar ram lamakal lo tur le kalangai ni po in thunei tu te hna tanga phalna lak ma sakani nuwa chawkal turani rualin Myanmar mi te po phalna nei lo chu lu chua phalani lo thu chua siamani India ram lama dorkai tamutual chung mi pakhat chuan tamuram re lam chu ramri dan angin mason na omwak lova Myanmar lama tangin India lama dorkai in kan bazara kheriar ho po khoi tel vekani nimin lama phei chuan Myanmar mi te chu anun wak chuaka dor nei tu te pon dor khar tirania min hon tir to lo tina soi India ram mi pani than ni tu ka more India lama mi pui kong so in Myanmar ram lama police checkpost pakhat chu an hal sia thu ria tania tamulam to chung mi ta chuan India ram lama CDM zomatlan lut tele ral tlante din mun tur an lo thon pui hle bokani tamukhua hi Indo Myanmar border bula tunhma tanga sipaile India lam helte tho ho thinna mun pakhatania akha tokin boina le in thana thleng thina chung chuan tol chung mi te zon na kong khoi poi ngal zel thin bokani Bilin Township NLD Party President MP U Chomyo mi na chu sipaiten maninan thata kunhnung suya phuar chungin an tha ruang luya charani Monsted Bilin Township NLD President MP U Chomyo mi na chu June ni somni pani ni khan NLD Party mi le sa upan mi na le u ku ku mau te ba ka tual chung mi pakhat tenen sipaiten an mana chumin hu chuan tual chung mi chon chuale a Juni somthum khan MP U Chomyo mi na te upan mi na le u ku ku ma te chu nasa taka ngai sa inan thatti ria tani July ni ni khan upan mi na le u ku ku ma te ruang hi huni in MP U Chomyo mi na ruang hi June ni rukni khan luya charania NLD source lam soidan chuan U Chomyo mi na ruang luya kan charlai chuan alo cheto khopmaya akut hnung suya phuar chungin an thata kan hmu vele thatakin kan phum ngal tinan soi Bilin Township NLD working committee member upan mi na le u ku ku mau te ruang an charlai chuan nasa takan ngai sakna hnu ma le an kut le ke te chu huwak duk vek nei in an ka chunga tuilum sa takemo acid nenan lei ni om taka oma an habal vek khopan vuak boka wangin an mel mu po ri om hle ti ria tani PDF Special Commando 10 training an la ursun le rampuma mi puite chen na in le bungruate ruk saka hal saktu firfiak sipaite baile turin Western Regional Military Headquarters PDF Special Commando Polin ursun taka training an nei lai thalak chu July ni sari khan pho chuania he PDF Special Commando Pol te hi mi pui chen in hala mi pui bungrua ruk saktu firfiak sipaite baile tur le
sipai kem le khopui lak run pui nei thei tura abik takaruat ten ni ti hriat ani khetten media in nimin July ni saria sipai thiza le PDF thiza report ala khom danin Chin State Matupi Township sipai pangan thia Karenni State le Sian State in rina Phekhong Township chuan sipai somli thi in PDF mi som pathuman thi tanin tai region Thawe Township sipai pahnian thia Sakai region Miao Township sipai somni pakhatan thi Kachin State Phakana police pasarian mana Magwe region Miao Township sipai som thi in PDF mi pahnian thi Magwe region Yezacho Township sipai palian thia Mandalay region Nathwachi Township PDF mi pakhatan manbok heti hian nimin July ni saria sipai thizat le PDF thizat khetten media report ala khom danin military council sipai somriat pakwan kiama PDF mi som parwan kiam bokani Myanmar raltlan tuitla wanga thi khalo ngai thale lokila Myanmar ram Matupi Township ngalain khuwa tanga Mizoram State na thial khuwa raltlan kem pakhosa salai van rosanga chu nimin July ni sari ni khan na thial kem patanga dap chu khuwa in hlo tura kalchu konglaka luikana tumlain chesual palina boral hlo maya apoi tak zetani aruang hi nimin tlailam thleng khan muala ni lawa zonmek ni in thu don ani furwa tui tamlai hian luikan turtele korle ruam kan turten tuilian emo sabereka khong kayamo om thina wangin mitin te hlo film khur turin zalen media in angen ngal bokani khati jong kha boina chanchin thar kan ngai thak thei te chu ni e